Ya. Ele tu poto pelo bina. Nei mata au si u fa. Baba, nene. Ya. Ni ele ama nei be ro fu ta tu ma. Fu ta tu ni fiel sa ma. Asu sa mua yo te mas tu sistema. Ya ni Julai. Ta fatu ya ta tu ma. Ya poli tai o tatu I kansia e mo se foi o tu tama u mala pa tatu tana wena so au sina ya ma ro foi faiba e o lo tomo tatu pa sa nei ni sa ya mai foi o le foi o pa o mai o le ato to le mano se tilo ya ona tau si o tatu tama ya Ratu fatau tu yai fata ngasi ya kalau dia tu mu atau dengan sekolah ya tu tina after mu tu ngawen fai ya oleh fau bayi dia oleh cepat mak ya wan tu ngawen anu fai ba ya tu tina amat ramai dia sedang ngawen ya pakai fai tu terus anu fai ya masih foi ia ya tu le maros tu tatu kansia I tu ulama ya tau lea ya malo alue malo foi patu to te tatu ngawenga ya uya statement to ma tatu fa wan ulama tatu ngawenga ya le tu ulama ya so swani ya masih foi tatu fanau malo ngalue tatu amasa after faiba ya fa tafa tu tatu swabalo ya tatu fatasi ya le mu fata fatu tatu tuma mesi tu ten ya tai ni ele tu ya tatu ma sa ya ose puku leiti ya aso puku awal tatu sa tuma ni foi sa papele puku fasango e au tafe a se futia wa sinano e au tafe a se futia wa sinano e au ma ule ang sa ai mani tinga ai tatu kristo lu sa tau le lo fa na le tu mo tatu le fai o tatu fa ngalo le aso le lofa o tatu tua na ofo mai ke risto tatu ni no maliu tinga ai mo sa tau o au salama o sa ai ave o mai mo sa tau o se foi o o ma fo ina na sto mai fa so ale mo mai le luka su por fito o fai ko lima o le talo le so ya isu o fai mai lea o le so ya isu ya e fa tupu teleina lo ma tu fa tua ya e fa tupu teleina lo matu fa tutua ya ko fa natu mo tatu tuma tatu taro fa tasi taro so vai pe fa leo mo luo tatu fa tutua o a fa ni tamo fa fitau ni tatu te fa fena le mo vai o tatu sa a so fa natu mo tatu ia fa tupu ele tua o tatu fa tutua o tatu o tama e fai mo ai no tatu ai e fai mo ai no tatu e kalisia e fai mo ai no se no o se atu wai a fu mai moma lui o a fa le tonu tatu tama o fa le tonu fo o tatu ai o fa le tonu fo o tatu e kalisia o fa le tonu fo se atu ia mo le sa tama so fu mai kuia so that to fataro con fa filo
tu maua te o whaua. O le whaftaifo. Ia. Te armori nei aso ka katu whafueni inga man whaftai te tu. E unge upua katu. Ai tasi ale upu whai un tatu whaleo ai o tatu la mona mo tatu mona. Mole atua, nā whaftai. Ia, la mona mona. Ngā ro whaftai mo sauroanga ma ti mai no ni yasu. Ai rei whaia se manatu. To te reo ori ele nauru mene tai au. Yo mai o le whai mero si wala moana. Whamaria. Leo se fusi wala he te RPP. Sa o kapu ai he te RPP, ai leo se fusi wala he te RPP, fusi wala. Ai warang whai mero fusi wala mua. Wowi kanga pōl whai inga whawar walea kūtak leo te mako. Ja. Mo mua no whaftai atu lau sunga tau sinutanga luanga me whanikoa. Sa uma wau whauan nei tau te sau se i rotu pere e. Ona e iona mafuama. Si mera whanau. Kasi arta te whire mwhai e o lo. Sarona e stufia. Ja, ona sa ta mamu mo nei wa. O le mo mai lo mo ko nga. Ni ai nga. Rio la mona na ta sa ta fa vai mai ma ko fa. Sa mi nga ni aso. Ja, fa fa le tu le so so mai mo wa ma ro si ma. Mo wa ko fine mo ma fa fa. Mo le kula fa fa te le la sunga ki yo ma ma fa tu ya una. Saro sa usai mai oe. Mo lo le lo ngai te malanga ni pong ne jau. Lo ba mo mo. Mo le pa yo barang. Ya fa te le mo me u marama. After foi le canecia. Mai ai ma ku se o fana. Au ke lo mai ke fo ke para mi ko text ko email ko box leva. Ya pa fa ke le amole. Lo si le fie le ko me o. Isi o ma ku. Kupeo mea ai, so se mea, ia mesi o au ko karsanga. Kai o foi lau sunga le, kai lau al karale, lau sunga na ko whaarua, man whaara, ia o le kasi le lua. Ia o keo au kura me whanmaa. Wanga ma mano si man so mai. Ele me confier ma ko ai me vai ninguém. A mi so. Sa fa yo kinga sa fa mo e me uma ma ya ngai. Me ma yo da fin. Ya leo ko bo vea uma a rua ma fa kinga ko ko ma ko ai. Ora o fa ka ia ku nga ka ku ka na bana ma se ro su ma to su ka no ma ko. Ka ka i mo ka sa. Ka i mo le fa maros. Mo vai fi fi ombre. Fi
pu. Ai o se e le sa ura uma fei. Mo sa ua malo mga kue sa upi whanong long. Ma ngai ia me ai whare anga le ngamba uang ni. Mo wai po le whamaros. Ai ngā singa kamai karara ki kire ngō wanga ngō maua. Saro e ngā mo kako uma. E ngā mo kama. E ngā mo kinga. Ai so whanga. Kupulang karo. E rā kwa whai whakupu. Na amai ngat whai ngor kala e kule amkang. Mga iyo kala whai kawai. Kala I e uso ko lua. O isu ngal wanga. Uman waso bumua, uman waso lua le mo ngal wanga. Pero ko mara wai. E on mo ko. O vai. De mo ngangan ko. Onga ore. Skaya oro usulo ye. Yo bro baik. Apa itu? Ia bawa orang pergi luar. Luar boleh kau, luar kau ingat banget lagi kau. Orang orang bombo. Nah, sekarang aku nak jauh orang kau Arab. Kalau aku pun kamu lagi. Saulah lagi yang jauh kau Arab. Orang orang Arab kau ini. Asuma. Yo kifia kamu lagi tu orang Arab. Ya, boleh pukul kamu buat. Oi. Saulah yang orang Arab. Fight kau ya semua. Adu semua baik. Orang baik dengan baik fakir mai ame ko mau ko. Ayo isipaka ko mo fai faku. Ya mo fai mai ame umma. Yang fa dengar orang fai. Kalau ku aben pakai ke kamu kuat. Pakai ke lah. Enggak kuliah le orang pakai. Dese mama oye, ai mama kuku piko ia au kafa foi porque. Eu fai dole no ngadwa ngadoi. Aru kama kuwa sumbale vai eu mai iri mene sai vai. Ko ia no muri fuore. Or pakai kere koi. Bo uma singa lado. A kor vai aso ore so fa kuror kama ko lo mau. Kero ko. E moro vai ser roble coisa. Ora mo kuau inga mere. Porque que o outro vai fazer lá o gasto. É uma que porque vai. Tá por aí campo vai hoje. A outro filho. Como sabe. Disse mesmo o marido. Aí ele vai foi com lá. Dia mai ka maka ko ngara au mai sen bang e ro ko ngara au mo mo. Ai on sa. Ya, on fa pena ko le fa. Fa nga ka ngat kara na ngi ki wo ar ma e yo ka ko ka. O mo mo ma fo. O mai le o nga fa ki sia. De pa ke mai nga le nga su i su bo o ma. Mo olora. Mo manguia. Mai ar pinga abu nga mai ele polo ngalo lola. Se yo o sato. Ka wai ma. Peang. O sasa. Pakai ke mamar. Ana kanga mo. Sa o sa ia Yesu. Sa ku mau pean fa ku Yesu long kama. Ia o ramo I lumo sa kau.
Ko ali ai ese e mai ngāna iku bai ngā sā kawa vei. Leo wa e whiwhi ai wa e sauroko ai wa e ola ai wa e mungi ai. Kako u. O mora ngā. Ia ngā paunga se whaaso aru ko inga moro e. Kako e kare si e ngā. Wa ai. Ia ko aru rofa ia kama. I ngānga maka kua. I ngānga mumai. I ngāre la wā, ki muia, la inga. Anu kai awe ni mamra, sau te whare o pō. Omarea rofa ia oe marafa ngau ki ola muia rai, ki e fia rai. Ia ngā mku apuna, anu oe mai mapofo. Ngisi au waraku, ngisi au onga ngōnga ngākara. Ia mamuia kerera sau ka maka. Ia, ole whaasoa ngā koe na kia. Ni kaya pakai. Jesus in the family, happy, oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh, when Jesus in the family, happy, oh, happy, happy, oh. I'd like to thank the Flamas for sharing their love, their experiences, their advices, whatever. But we are so grateful for them to be part of our families, of our church. What I'm going to share is a little summary of what has been said. Words for the fathers, but a little bit also for us. The children, wives, and all of us. Ukuna o manatu e feito se tala. I pume de Lucas o feito feito se fu, de tau pai e ile se mo de fetus. E fa pena fu o tau que a mor foi o mana polo na atu ya tu. Tau te whaiani, o ona leo nai matu ni. A wao mea e te tau no matu whai. O mea i o matu whai. E tau, tene a mea whalu rongo e whasotai le manatu lesa tupua e le roto e sosone i tamanu. Mo moro le samanga le samuele le whatusi. Increase our faith. That's what the disciples asked Jesus. But there was a reason why they asked Jesus to increase in faith. And mafua, ona le whalongo le whamatala hinga Yesu, o le whainataru me tau le loto whamanganu. Jesus said, the disciples says, increase our faith. After they heard Jesus telling them that it was so hard to forgive. Once, twice, 3, 4, 5, 6, 7 times. That's what Jesus says, how many times you forgive.
tala nei se. A tu se mate. Mai ora fa fitu se fu fitu. Le fa mo longo tu ia ile vai na le fa tal. Se mai le tal. Le tu Yesu fa tupu ro matu fa. Na fa tupu a fai ona fai ile merna. Ya, Yesu te ia le fa tal. Pe tau le su fitu na tau fa ata mai tato fai la. No Yesu, no. Ele mana o dia. Ni fa tua te tele. E fa ma ngaro wai. Mai a pe le fa tua o le lai titi o le fuorsina. E fa atu ala o iai to tōru sa. It will be done with that little faith. Le mana o dia ni fa tua tama. Le mana o dia ni fa tua pe te leo le fale le nei. Tala nai tu. A pei le whako tua le titi o le whako o sina. O le ale me te mana o whai, e ma whai o le whai whatasi, ma le tama, ma tina, ma le whanau. O la rufu nai, e upu iau te, no mana. Au una leo mai mato nei. O mea te tau o le whai, o mea ia o mato whai. That's where I got these words from. Same story. I don't know if I'm not for Dalaisu. Familia Dalaisu. Uma foi fez o cenário, foi por aqui. Foi no tubo, no tubo, no manuia. A família Dalaisu. E esse outro. Does one of you have a servant? After the servant goes and works hard and do everything, come back home and then the Magai says, all right, come and sit down, I'll serve you. It doesn't happen. It's never been up. O le ale tinga ina o le unga yuta le whatua, pe leo mamoi, a hao ina fo I mai le whare matai. Mai matai, anu whai whare leilo wafu, ta pena rau me ai. Se I umau no ai o me ai lea. Ya, au supera ma tangana. Ia whape nā o tō. A pe nā o tō. Umau me ara tangana. O umau no whai o mea o whato nina fua ngai o tō. Ano o tō whai ane lea. O auna lea mai ma tō. O mea o tau mato whai, o mea ia o mato whai. Simple, but very hard to understand. O mea o mā o whai e tātou, ta mā, tina, whanau. That's what God wants you to do. Nā ia mo se me ese, se wāna nā rau pa whai se me le tau. E le mea nā le vele le naina le tua. Mo oe le tapa, mo oe le tina, mo oe le whana. Nothing. Kua tala le. Ma te oso oe le KFC, McDonald's, ma te ai le uma leina e o matana bisi lo tō. Ta pena mai nā wiko, hako aua. Because that's what she does at home. So she starts packing up everything, and I said, don't. Ele te tauna e whaia nā me, ele se wā enga nā lo tangata. O mōna na vea o e pakeki o le McDonald's, ma le KFC. Le tangata e whaia nā mea nā. A whaia te whaia le mea nā, whaia lesi, e atu tātou lesi asu. Ala utu mai no, please take your own rubbish to the bin. Fisilia tu festa malo le sa saru mo. Tu me lo tu. Ya ngala mo tatu wa ya fu. Ile me ta mo fa lista. To foi pa o mo moi ngai fater malo. Por na tu ra fatina na o ta pena. Ma fa le mo. I really don't like it. Ino le lo to. Ta tu ora ia ta mata. E mo ai lo no ola. Ma waina na tupi.
Ai a matala e whanu. Kei o nane toi whao mahina. E tau te o tutu masa masini vole kompita e whainata tau mana. Ole tal ole mana yo visila ni suna e whai e tau puia. E whaafetai atu e ale matai I le au oina. E ana I alo malue, alo whai, ma whai anga mea ai, mea uma whau. Mea mana tale tu koe sako, e leo mau whapana. Ai lava e le ai. No sa o le mawhoko, e hita tau na whaafetai, le matai. I le au oina, o loo whaia ngā nuenga wha au oina. That's what au oina does. Aru yuta, fo I mai whai me ai. Fai le ofu, fai wha le mata fia. O una I vai te mio, e ta loro kua una o matuan me ni matua I tia. E o mai e ta mati, you wanna serve? You wanna serve? E te e tau, pēro whatu whanai, pē mana se e se aona. But looking back, that's what lots of people in India do. Servants. Le mau ai le pe ora ai. Mau le ngā nuenga e whalango lango iai. Whaau ai ma futau se ora tu ai. So, ave se landa tu mago whauporo hape. Ao tangata o lai whalango lango ma trust le matai. I ho le whaingo anu le ai. Whaingo ana whatoanga marona o roa. E tō iai. Ia, where am I going with this planet? O lo amana, whape nā ne asu nei. Fathers are fathers for so many reasons. E rana ta mā o tina. Na taimi ana I oe e tina e whaatasi mara ta mā. You are the father. O taimi a whona mo e whana, o si fathers e rei whana, but they are still fathers o le mawhata. Ai ho whona mo whana. It's part of being a father. Whanau o father. E ona tāpua. Le aso le mawhofo o tamā. Wheme te tamā mai ai. Tamā mai ona ole tina. Tamā mai ona whanau ma whanau o whanau. Ai tamā ona ole atua. Why? Taimia e whamai. Tō whatasia e tamā ma tina. E watu paenga le fie poto a kuri mero o divorce e whamai. O ila ua na whatasia e le tua. O le tua ngā na ion tupu le mero. Musu tina. Musu le tamā. O le hea whapero tamā o na upu na mau e le roto tina. No. By our faith, we believe it was God that brought you together. Makes you a father, makes you a mother. O foi na mãe tomate. O tato mana tua fartino. O whanau o tofi mai le fu. O le tua mai tamati. Matamati o tamati o au ma me mo. So o le tua e wha manatu. O puia. Wow, tato sao whatamā. Mea le uma. O le vahenga o le finangalo le tua. Na leona vea oe mahau, matamā uma, matamā. It was God who made us. You people are the ones who make me the father. Tau tamā o le paia manumana. Au te risa wari meo whatu, ia whaia mo tau tamā. O te fia tamā. No, you are the ones. Other people make you us. Who we are. Ai le fa pe tato te sa wari tu matua. Ora tana I tama. O ia whai moro tala I tina. O tato uia whana. Matina. Aso ka pili. Tato ta visi mati I tama. Oh, mama rofa whtari. Ave e ingi na rofa ka kisi ai. We are the ones who push them up. Au tātou ratama. Ia sao e lue whare tuku nea tātou. A si mai tātou tina matama. Mai tua rano, tu te opo. Ai rore si mai runga e whaki, si tele. Tele o mele leu whai mōtau. Never.
o mea uma o tātou whaia. O mea o tātou whaia e tusa o whinanganu le tua. I ngā rasi si a tātou mai. So se tutua rau te o mau. Ai o whi tātou, e to se tua o tātou wala. O tātou o matai, o hātofi o tātou ia. Tā ua le tātou whane le masisi. Ai tā ua le tātou loto ma lalo ma loto whakatai. O le atua i tō tasi na mafua ai. Ia, o le nei aso o ia, tātou e le sao. Sao tā ua ia tātou whanurunga ia, loto whawhitai o tā mā. E se mā nei. I le atua i tō tasi na leona tā māra tā mā. Ia ma tināra tina ma whanau. Ia, alofa le atua, so whani whamalosi ma whatu ma whamanatu ia i tātou. E lima na unini o tātou whatu, o flolapu ko pe o whale nei, tātou te tamā ai. Peiro tātou whatu kore, e titi o whatu o sinami. We can do anything. As tamā peiro na fuafua ai tātou e le tua. Ia manuia tamā, manuia lo tu waso. E mōre mā rosa na tino, le mā kufau, ia konga le mama. Ia manuia futina ma whanau. God continues to be with us and bless us as we perform the roles, the duties, the jobs that God has anointed us and appointed us to do. Il est soif manu malo o tatu wali fa. Amen. Na tatu pesela tu siwa. Na lo Maria Sabina Samuel tātou li whaola mo nā tuuma o ea rofa ia te ia. Let us draw near to this holy table prepared by our Lord for all those who love Him. Ma whapeatu o kino le nei, o tofi mo to ia o to whaia le nei mea mo whamatuna ia te